bang ini lagi. Nilino na chief minister ban thane lo. Arunachal nil tum gada mohot. Je gari lo do je Kaziranga keman enuda MLA do manab de kahala kali kene ke Kaziranga to Kaziranga hang piote amen doipo. Nohoy dada Kaziranga hang pi namote Kaziranga namakoron hoise. Itu karena Kaziranga hoy ate. Ya lagi itu baricho. Di laso Kaziranga hang pi amen bensi Kaziranga keman. Lasil itu balong nilo itu hawa lopu itu cikrong tim lagi lagan hoppe ke lain lagi. Dake lasi dake inglong oso karbi itu hawa ramel udah Kaziranga lain. Bangunan punya kroy dan nilo lagi. Hola national highway angge itu lah dari itu bandori lo lagi. Lalai Kaziranga pi ho sini yang sompen ke bang. Anam plan depen ke bang. Ho sini yang song kita arnam putar kali, ho sini yang song kita dam tek buat bang lo. Alang lipan ke, anda dam tek pen ke bang ko kinduan pen dak sok na citi keng, kiti bati na klem ceng, ke alang leke lada ke kaji ronghang pilo. Lada ni tu soang jeng lo, soang hedi tu dak, nang thanik lo hola, jir bang dak, gangi pulo. La sini join secretary apa kuela dak simet bonai pen mesen hetan abong krok dan bipo pusanan tempat bangga sepok kita mah hidang tu lihat teng kalau angge tenangi Kaziranga pisi bang tam lo ketiatan lo pasti tu tiang neng lah sabong krok bangke la pen apa rame ini tumda pensis ke parlimen dolo la pen open hole ningkan esek pen kecing bay mesen laso hong phala laso kim bonje banda karbelo to nomas council pen claim bon po bandural pen jenglo kapre saing deng claim lo sita dak mesen meeting hall asom mesen kacing wai bang suri siba keja abang pubang piaphan dari si Kaziranga pi laso auditorium hall na amen pen sida kimi kora pen Kaziranga pi auditorium hall pu pen si amen irpon po bosi nilidak pi dipanda Kaziranga pi kan nang ta dak itu macu karchula pen ke itu dake kacikimu te Kaziranga pi kena tu jilo hokrong hanga supi lake arnam kering boleh putar melo itu sini yang song pen bang si dake hindu jawan lo pen so kecili bang si ladak si sai nang tiki pensi alang irangke putor opol hai tinggi ada penke ndak kai hindu bang itu konpe dan lo soka dan kokro pen tapi na akorti bangke sai rong yang kecili si lasu Kaziranga amen ke laki Kaziranga RGMP mana ke ada puang pungling lah si alang men pen sikir sila si Kaziranga asik Kaziranga termas konsil pen itu ndak isi hetan isi bongkrok kim ponji lapang dakon lo muning nang kupon po lapen auditorium hall mesen auditorium hall kim ponji vaksin nili auditorium mana open hall hai Anta ladak Kaziranga long bangke kane kita ngadi bingo angkan free from nipling kalau seperti ladak itu ahoy du bangke plakami ni lah ahoy dung ke jitu mane ahoy dung ke tu ni jadi itu panangnya piceng 1951 17 November hari itu mana tu ya hari nang pijo itu ndak gejet notification tu hala setting pen itu melong amep tu lo lapen atu ya hoy gute bandu dai tanda Kaziranga long bangke pijo pen hai saing ding claim ponje phane tu karbe to mas konsil disiplin Soalnya Kaziranga long la stone quarry tipik la bang so quarry bonik cek phanan dihin pen mana dah ke bon ya cek bangke dah bangke karbe to mas konsil pen dalang tu isman bangke dah permission hati lai silo hini bangke dah bangke forest along ben da ko wildlife sanctuary se puri dim ta lai si lai guteng ton ne tum la pen ke da ke iku sensitive jun kita ta ko puri la si supreme court ne tum ta la so case bang chedan bomlo la hai lo polong te la ke ko open